салому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон. Аз ҳамин канал боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21-12 саршидагӣ то BMW, Тройка ва Мерседес мебошад ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 134 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. дӯстони азиз, ин паспорт гум шидагӣ дар шаҳри Москва ва касоне ки ёфтагӣ ва меёбад дар инами рақамҳои рӯи экран будагӣ телефон кунад соҳиби паспорт аст. дӯстони азиз, як бародар мошини караван хариданиям. агар касоне ки дошта бошанд кредит, марҳамат дар имои ма ё WhatsApp ма равон кунад. ва дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шав ва дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед пас аз як рекламачаи хурдака. дӯстони азиз, дар канали Тангиров Мухаммадалӣ конкурс рафтеса, марҳамат дар каналаш бироен обуна шавед ва билетҳоша харидорӣ кунед. касони хоҳишманда дар конкурсаш 3 мошин мебошад. Mercedes сечка объёмняк, Toyota Camry мебошад Honda Sonata ва як конверти 100 000 рубла, 2 конверти 50 000 рубла ва 25 конверти 10 000 рубла мебошад ва 80 конверти 5 000 рубла. 10 телефони Samsung Galaxy A10. билет обши 1000 дона, приз 121 дона. нархи билет 3000 рубл мебошад. дӯстони азиз, ма силкаи канала дар описания мемонам, метавонед аз ҳамунҷа дароед. ва мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии худамон. якум ваз 2107 соли бароишаш 10004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холие, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 11000 сомонӣ ба рубл бигардона 82000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав дорад, ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад. дӯстони азиз, ва гуфтагие ки срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. дуюм Daewoo Nexi соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 18000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 134000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. занг бизанед, муомила мекунем. документош то моҳи январ мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Mazda 3 ки соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 46000 сомонӣ ба рубл бигардонем 344000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина састаниша тенҷибат гуфтеса ва Европа мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурро дарёфт кунед. чорум Kia Rio соли бароишаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холие, объём мотораш 1.4, коробка передачи
автоматика мебошад нархи мошин 75000 сомон. мошина гуфтааст ки вагонаи растамошка дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan ки соли барояшад 1992 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 21000 сомони ба рубл бигардонед 157000 рубл мешавад. ранги мошин сирхас кузаш Sedan. мошина гуфтааст ки ҳолаташ нағзе ва техас мотораш то моҳи июли соли 2021 мебошад ва алишиамаса ба Daiwo Matiz. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Lasetta ки соли барояшад 2004 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 32000 сомони ба рубл бигардонед 239000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш Sedan. мошина састаниша беҳтарин гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. ҳафтум, Opel Astra J соли барояшаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ёвон. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 38500 сомони ба рубл бигардонед 288000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш хатчибек. мошина гуфтааст ки ҳолаташ нағз мебошад ва расход надорад, документ дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. ҳаштум, BMW Troika соли барояшаш 2003 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 2.3, коробка передачи автоматика. нархи мошин 49000 сомони ба рубл бигардонед 367000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш Sedan. мошина састаниша беҳтарин гуфтеса. ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, гази Евро 4 дорад, монитор, задни камера ва 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировкаш мебошад. диск ва кондисионерам. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Vaz 2110 соли барояшад 2004 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 15000 сомони ба рубл бигардонед 112000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш Sedan. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад, не ки бе номер. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, Opel Astra J соли барояшаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 32000 сомони ба рубл бигардонед 239000 рубл мешавад. ранги мошин сирхас, кузаш хатчибек. мошина гуфтааст ки састаяниш беҳтарин аст, фақат занакай кардагӣ задагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11.
ماشین فروشی ما میباشد هوندا استار اکس که سالی برای شاید 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزش دیزل ابیا موتورش 4 لیتر коробка передач مکانیک میباشد. نرخ ماشین 25000 سومونیه بر روبل بگردانید 187000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد و 4 بالون نوی دیگر دارد. دکمنتش 1 ساله میباشد. ساستنش بهترین گفته است. سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 12 تویوتا کارولا 1 سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرغان تپه. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.5 коробка передач автоматика. نرخ ماشین 54000 سومونیه بر روبل بگردانید 404000 روبل می شود. ماشین گفته که تازه که یگان کمبودی ندارد ماشینی های میکنی. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. و کسانی که در کانال ما تازه آبونه شدگی نیست آبونه شوید در ویدیو ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم با ماشینی های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 13 ماشینی فروشی ما میباشد اوپل دوتیا که سالی برای 6996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در اسفاره. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکای. نرخ ماشین 24000 سومونیه بر روبل بگردانید 180000 روبل می شود. رنگ ماشین سبز است. کوزش سیدن. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 14 ماشینی فروشی ما میباشد نکسی دایو که سالی برایش 1995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در دنغره. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکای. نرخ ماشین 15000 سومونیه بر روبل بگردانید 112000 روبل می شود. رنگ ماشین مکری اسفالت کوزش سیدن. ماشین اساسنش بهترین گفته است. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 15 ماشینی فروشی ما میباشد روور که در شهر مسکو قرار دارد و علیشیام است با ماشینی در تاجیکستان بدگی. коробка передач автоматика. اگر خریداری انیق باشد و علیش کردنی باشد ماشینا مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید. ایمو واتساپ دارد و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 16 تنگن در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلاب. نرخ ماشین 18000 سومونیه بر روبل بگردانید 134000 روبل می شود. تنگن گفتگی اساسنش بهترینه. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با دقت ویدیو رو تا آخرش تماشا میکنید. 17 ماشینی فروشی ما میباشد واز 2112 سالی برایش 2002 میباشد در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باباجان غفورو. سوزشواری گاز بنزین ابیا موتورش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 16000 سومونیه. رنگ ماشین سری بریسیه کوزش سیدن. ماشین همه جوش 100% گفته است یگان کمبودی ندارد در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور خدوایش 100% زور میباشد. سراش نفروخته میشود و سبب فروختنش آسون در کار شده برای آنقدر میفروشنش سودا میشود. در نزدی ماشین بهوده زنگ نزنید گفتگی التماس. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید.
18 ماشین فروشی ما میباشد این مرسدس که سالی برایش 1994 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در دنقره. نرخ ماشین 35,000 سومونی. دوستان عزیز و رنگ ماشین کبوت از گذشت سیدن. اگر خریداری انیق باشد رقمشون در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 19 دیسکا کتی پاکریشکا размери 185 و 65 размери 14 دیسکاهایی دو دانش کمتر کجالا ساز می شود 100%. دیگه همه جاش سازه در شهری سمره. نرخش 7000 روبل می باشد. اگر خریداری انیق باشد رقمهاشون در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.